Apa yang si kacing hon kanil sinyal kilang garat hon an nili hen pen kardong apa jelo. La sinoni lagi do lagi basa dong polling station along sidolo. La bangso polling station along lagi pangrum pet doter voters lagi harokri soksi sose voters do. La sila bangso voters pini na kijok do matum pan alang itu mahin pen kopi koma ninga chit he kopi koson kimat ha tentang alang pen la bangso pini la dagalong alang itu buat nanti dok kolonel lah alang itu man aning ke mat ha alang the anut penili kaju kodi panoli non akor en kontrol lah aprang si nalimen na chithan tha nilimen ke Elizabeth terang pi tangte nang li koma ning ka chit he fansi nang li vote ki jog iglo nilimen chit ke congress apa ning chit lo rajan ing te fansi ni vote iglo tangte rajan ing ti sar highway gi pula so nang ning ka chit he ponduma ini tunge klema te bade highway gi sining chit he lo tangte kidam tang ani same along same camping la son en pon lo tangte la camping along kidam pen nang li dono kadi dono tangte la bangso kidona long pen nang li ka chinida mateng ko son highway gi pula son ning ka chit ke doma highway gi sining chit he do chorek lo জ্বৰ হৈছে যদি আগত যাব দি আছে কোনোবা বুঢ়া মানুহ আছে তেওঁলোকক আগত দিব হা Ano aprang si nang limen chithan tha Limen ke kaje rong pipi. tangte nang li la pini ke koma fansi ki jog lon tangte Nili non jogi ke lang ta ke jogi pansi ke bang lo. Kasi nili ke BJP pansi jogi. BJP han jog ko kadi tangte la BJP fan ko pini chit he pe BJP han jog ko Ning chete mane non ruling do bom a sarkar se nili tum ke dak rong to ke klar je pansi nili tum ke BJP long. la BJP fan nang li ni ka ching sam pik la son ko pi ben sin nang thek dam long lo Nili ning ching sampik mane ha nili tum dak rong rup na paklar sa tami BJP sarkar pa sinang paklar pilo. Kasi la so nili ning ching samben si nili sa tami BJP along si do lo. tangte la nang tum ke la mohila morcha la son do kadi la mohila morcha bong pe la dak la dasimbe la so puling long pe nang tum la sa primar det ke la kuma fansi jog ko Na sa primar det sa kami nili tum chethan lo la pua daga puling long la pua president do lo la tum sa kami nili tum chethan bom lo la dak no la bang ke tum ke dam tang son thakla non si tami la di si han dok nang sini tum chethan bom Nanti la bangso puling long ke to se 595 voters do la bangso bong pen nang tum la BJP tum ke ko andak long por jita nili tum bang ke mane 95 595 bang bong ben ke mane 400 bakelong koning person si nili lange long kadi apa sih yang cepat kan Nilimen persen tadi, la bangso puling session men bang kan ha tata ke dunong dunong bakal boleh. jadi nanti nang di bangke kuma party pasti support Ini kayaknya kongres saya masih support. nanti la bangso puling pen kongres kuan hai ponji nang di Kongres ke hajar lain dulu kan, ya kita ke parti tong situ, BJP tong tado lakukan, itu tado, tong si kongres tado, langsung tong ke kongres si leading pada dapat. jadi nanti kongres kopi pos dapat di hai ponji Kongres kai panjat jing lah kita kan kan po teklong lo ratu kopi development do ma de ma sini dak lo so pos ratu sentimen lah normal ke itu ke damkan itu ke kota kan ke klaim lo lah mang lo lah ratu sini masih kongres saya aku ini kan sanggupan masih ratu gelas sih ani cerot tu kan sih itu bantu nanti nang di la dua bongri yang kang pen kuma party sela nang itu la kongres ai hai begi plus ninge chet hedo ma langsung teh campaign teh teh kongres dadah ke leading saya apa polling kora ke thondo langsung bong kan ke polling kora thom ta ke hajar ring ke kongres saya tu ki hai apa sih la nang di la dak nanti la bangso la sago polling station long pen bangan voters bhi la মানে left right do left on nabang 1020 voters do nakan ala to right on nabang and 737 voters nah so isko long se mane ilong resi la left right do nanti nang lihin ke mata ten ke la right kalau beten ini yang bong bang an back voters full and then 5 teng potel apko 1020 yang bang peni 900 bagi full
Milimen turun tera. Turun terang gini. Tante labang so polling station men bang goson ni ho. Boktoga LP school. Tante labang so polling station long pen total voters bang anduji. 595 do. Kalang gini. Dela 595 ang bang pen to dabla 7:30 7 o'clock long pen sitting ni. Tante la non anapor bang ke bang an back armu kijok tang mason do. Ini 400 something mason. Lang jo ele. Jalo. Kalang gini. Tante nangli hin pen nangli mithang alam chu than tha nangli ko ma party ma si support lo. Ini lagi BJP lo. BJP lo gini. Napan BJP se hai dake. BJP highway gi. Highway gi. La nangli ning klom si Ani ni aklong na sige pulo lagi. Tante nangli koson si ka chini lo nangli la camping dam bong pen si ka chini. Oh camping dam bom hudan se chini lo. Athe BJP an pina ang support tum tado. Athe kedam tangam Kongres abana sarkar tum ke ki carita long tang lo ajal tamenon akimia sarkar phan pai lang sinang pu ningkan phong bong ke ningkan yamesi ke ningkan ke thom si cari long chol lo amasila si non ningkan pho lang sinang tu si kado rara tum tamenang pudun la sila sahin pensin ning ka kha sini lige nang pudun lo nang kan thom ang bong alang le ke cari calon koson nang ning aklong ben ning kang sampik la son doma ningkang sampik pu teng lo development claim lo ni tum ke kedam tang ke wa sarkar tum claim ke der ke non thek long lo pudamo di phu tamena tum da thek long lo hala da tame phale phagan lo la pen la pu dolomara part wang thulo ni lila ana constituency pu am de lo kai phulang so son son asroma son son dolomara tauna son son ke sabu aprang sarkar ke cari pen mate no sarkar cari la bangso PS long da total ke 595 ang bong pen nang tum la BJP tum pen ko ana voters long ponji itu 400 ke plus 400 plus ke ni to choro lo ante